Kodwa lento ekhala njengamanje la emsakazweni TFM 20 minutes ukuthi kubumba lapha ngehora le12 Mlindo the vocalist uphetheke lapha uSijava bathi namhlanje mama angeke ngilale ekhaya yazi ngiyithanda khona lapha ngiyithanda khona bafowethu ayikabi khona lapha ngiyithanda khona khona lapha ngifuna ukubuyisela khona ukuthi uyifile uyizwe mani lento lena ngithanda masengena uSijava la ngifuna lapho sengena khona uSijava ngazi manje kutheni manje ingasaqali ke manje khona la emsakazweni wakho ngifuna uyizwe la namhlanje mama ngeke ngibuye ekhaya yosewenza khona ithokhela umuzi wakho namhlanje mama ngeke ngilale ekhaya namhlanje mama ngeke ngibuye ekhaya yosebenza khona ithokhela umuzi wakho yemina themba lakho yemina themba lakho yemina wabo themba lakho wabo as long as you're back. Imzuzu njengamanje 18 minutes ngaphambi ukuthi kubumba lapha ngehora le12 18 minutes to 12 o'clock namhlanje usahleli nami ke lapha usifiso kuhle ngwakamsimango isibongo la emsakazweni wakho TFM 96.9 your ultimate dial sisho ngempela sithi ke lapha kuyona ke lapha i9 to midday 9 to 12 Lapeng ngihlalele ngibambele ke yena lapha uza kwethu uyena ke lapha uMatheha yabona ke ngoba ngishilo ngathi ngizokunikeza ama live performances ingoma ekunikeza wona njengamanje live performance kaSijava noMlindo uSijava uqale wacula ingoma yakhe ama bless wahambela uDali then masengena wasethi namhlanje mama angeke ngilale ekhaya Skitchme kanjalo khona la emsakazweni wakho TFM 96.2 yalizwa lebika ngidla ngilithi hayi man ishaya ngempela leyo ngoma uzocabanga ukuthi uDecember kanti sekuJanuary alright ngoba bengishilo ngithi ngizokunikeza ama live performances kanti ke ingoma ekunikeze yona ngaphambi kwalena bekuyingoma ya Celine Dion because you loved me bicela ke lapha umfana omswati bathi uMr News wakhona khona la eSocial Ngove LKK esho nje kanjalo uthema iqeda wangitshela ukuthi yena angeke akwazi ukuthi keep imali ngeSiswati ngoba bengibuzile ngithi kungani ningasebenzisi ilimi zenu ukuthi nikhiphe imali ningasebenzisa ama language ama home languages wenu ukuthi nikhiphe imali ebank ukuthi yena ngeke akwazi thatha kude cabanga sebethi angazi isamba semali uyishilo nje lento yakhe ethi cabanga sebethi isamba semali. Right mzuzu masima kanjena ake sigijime siyolanda i-live performance kaZahara kuma MTN Summer 18 uZahara wayiperforma nge-30 April 2012 Voila